jamais filmé, on va faire erreur au hadith tout de suite. Inna alhamdulillah, en réalité tout mérite, tout arrive pour Allah. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad, la paix bénédiction le chef Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Sayyiduna sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin qudsi. Un hadith qudsi, c'est un hadith que le Rasoul peut dire, qui Allah peut dire. قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم أي mes enfants Adam جعلتك في بطن أمك مفين mets-toi dans le ventre de maman comme un goutte وعشيت وجهك بغشاء لئلا تنفر من الرحم et nous fait une place, un voile, l'auto-visage pour protéger ton portrait afin qu'il ne te pas sentir aucun problème dans le ventre maman pendant qu'il pérance toi. Et les enfants Adam, وَجَعَلْتُ وَجْهَكَ إِلَى ظَهْرِ أُمِّكَ tu tournes ton visage vers les deux de maman. لأن لا تؤذيك رائحة الطعام afin qu'il, quand manger peut rentrer, quand l'idée détériorer à l'intérieur ventre, ça va disturber toi, va ne pas faire manger. وجعلت لك متكئا على يمينك ومتكئا عن شمالك. Vous faites une place toi, l'eau un oreiller, l'eau côté droite, et l'eau un l'autre oreiller, l'eau côté gauche. فأما الذي عن يمينك فالكبد. Quant à ça qui est l'eau côté droite, c'était pour protéger le poumon et de l'effort. وأما الذي عن شمالك فالطحال. Et quant à celui à côté gauche, c'est pour protéger le pancréas. Pancréas dit à l'intérieur du sensible. وعلمتك القيام يا ابن آدم والقعود في بطن أمك. Et mon fin montrer toi, mon fin enseigne toi comment débouter, faire l'exercice et assiser et te bouger dans le ventre de maman. فهل يقدر على ذلك غيري. Et les enfants Adam, alors est-ce qu'il d'après toi, et un autre qui t'en apporte moi qui est capable, et qui est capable, qui est capable, et qui est capable de faire ça à ce là. فَلَمَّا أَنْتَ أَمَدَّ مُدَّتُكَ. Et lorsque tu vas une compléter les enfants Adam, وَأَلْحَيْتُ إِلَى الملك ذا أرحام أن يخرجك. Et mon fin inspire, ange qui bérange toi, pour lui tirer toi depuis ventre de maman comme un petit bébé. فأخرجك على ريشة من جناحك. Et alors ange là lui fin retire toi, passant l'eau sur les ailes pour faciliter de sortir depuis l'enfant. Là, la cassine nous tape toi. Tu n'as pas les dents pour te capable de tracer et couper et masser. Voilà, yadun yabtushu. Ni te tiens la main pour attraper. Voilà, qadamun tas'a. Ni te tiens les pieds pour capable de marcher. Tout qui frêle. فأبعث لك عرقين رقيقين في صدر أمك. Et n'a de la source qui m'ont fini préparé, rempli avec d'île pure. Moi j'ai fini place ça dès la veine là, depuis petit dans le ventre. Yukhrijani biha labanan khalisan. Que tu es capable à travers ça dès là,
pour dire les purs, pour qu'il te renforce de l'ego. Harin Fishita, me prépare d'y là dans l'hiver chaud. Wabaridin Soifa, et me faire les frais, me garde les fraîcheurs dans l'été. Wa al-Qaytu mahabbataka fi qalbi abawayka, me fin lance par ma divinité l'amour pour toi dans les cœurs de maman, papa. Fala yashba'ani hatta tashbi'a. Ben n'a pas mangé aussi longtemps qu'il toi tu n'as pas mangé. Wala yarqudani hatta tarqud. Et je ne pas gagner sommeil aussi longtemps qu'il toi tu pas dormi. Falamma qawiya dhahruka. Et lorsque tous les deux fin large et fort, washtadda azruka, et qui tous les corps fin bien formé et fin renforcé, wajahtani bil ma'asi fi khalawatika. Voilà qui donne commence oppose-moi avec désobéissance et péché quand tout seul. Walam tash'ur wala tastahyi fi khadrati. Tu n'as pas fait sentir même mon présence et tu n'as pas fait gagner honte en mon présence. Wa ma'ahadha yabna Adam. Malgré tout cela, les enfants Adam, an da'watani ajabtu. N'importe quand tu m'appelles moi, mon réponds-toi. N'importe quand tu m'appelles moi, mon rends-toi une réponse. Wa an sa'altani a'taytuka. À peine tu me demandes moi, mon fin donne-toi. Wa an tubta ilayya qabiltu tawbataka. Et n'importe quand on repentir envers moi, pour venir accepter ta repentance. Wa an tunadini ilahi ya rabbi irfirli. Et n'importe quand on appelle moi, oh mon ilah, oh mon rab, vous êtes capable de tenir t'entendre la voix. Voilà, vous pouvez offrir toi Ramadan, ce 10 derniers jours. Ensemble avec moi. Allahumma laka alhamdu wa laka al-shukru li shahri al-mubarak, shahri al-tawba, shahru Ramadan, shahru al-Quran. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا والله gagne pitié pour nos faiblesses pardonne-nous nos péchés ولا تؤاخذنا بما فعل الشيطان بنا n'a pas attrape-nous pour ce que le shaitan il fait nous faire إن النفس لأمارة بالسوء. En vérité, nafs ni commande nous pour faire le mal. Illa man rahimta, excepté celui qui te gagne raham pour lui. Allahumma arhamna wa nahnu ibaduka. Oh Allah gagne pitié pour nous, parce qu'il nous te serviteur. Mallana ghayruka, qui s'en a qui nous n'a apporté toi. Anta alladhi khalaqtana, c'est toi qui nous crée nous. Anta ilahuna, c'est toi nous ilah. Anta Rabbuna, c'est toi nous Rabb, wa anta arhamur rahimin, et toi tu n'as plus beaucoup raham qui tous les restes. Wa man yaghfiru dhunuba illa anta, qui s'en qui pardonne péché excepté toi. Ya man ataytana ilahuna fi Ramadan, oh Allah, oh toi qui nous installé dans Ramadan. Qadimna ila al-usri al-akhir, nous voilà, nous arrivons à la porte des 10 derniers jours. أنزلت القرآن كلامك في إهداء الليلة هذه العشرة. Tu descends le Coran de parole dans un des 70 jours là. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم نظف عقولنا وطهر قلوبنا وزكي نفوسنا ولا purifie-nous l'esprit, purifie-nous les cœurs, nos âmes وقربنا إليك بحبك يا ربنا. Rapproche-nous avec toi par tout l'amour. Warzuqna hubbak, warzuqna hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ilahana, asaynaka wa khalafna awamirak. Oh nous ilah, nous venons désobéir à toi. Et nous venons à l'encontre de la loi. Falam tu'adhibna, tu peux punir nous.
وصبرت علينا et tu nous fais sabar nous فلك الحمد ولك الشكر لصبرك على عصياننا. À toi l'honneur et à toi le remerciement pour savoir qui te vient et nous désobéissance. نحن إلى بابك على nous vers la porte. من لنا غيرك كسنا كمنا apporte toi. اللهم ارحمنا واقبل رجوعنا والله acceptez-nous et acceptez nos retours ونحن نتوب إليك. أنا نبي في توبة. اللهم أنت التواب تقبل منا توبتنا وارحم ضعفنا وقربنا إليك وأنفعنا برمضان وبصيام رمضان وبقيام رمضان. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم بحق الأعمال الصالحات للأنبياء والصالحات والله حق كبن أنبياء نيك عمل et ban bon Dieu moun zot nek amal quand on content zot ya Rab gagne pitié pour nous approche nous de toi et fais-nous gagner Laylatul Qadr. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أكرم الأكرمين. Et une quantité de monde qui me fait avec pour lire en direct, je vous suis. Hein? Ça va dire on stop. Alors, nous lisons ensemble, ça 10 premiers ayats dans Surah 18, dans Philippe, dans Philippe pour aller. Un dimanche là-bas, portage dans qui vient là. Toute la porte. Après, sur la plus asra, et étant donné que pour une RTK, ça fait qui se pour jouer le Palestine dimanche pour jouer à Zodji après Salat al-Asr. Ça fait qui se pour jouer dimanche là parce que RTK rentre demain. Alors pas pour jouer film là dimanche pour jouer Zodji après Assad, Inch'Allah. Nous lisons ensemble ça 10 premiers ayats qui poursuivent la lecture totale. Je viens de vous continuer l'Olamin. 11 Coran, Surah 18. 11 Coran poursuit Surah 18. Coran poursuit Surah 18. Nous lisons toujours pour ne pas faire un étort. 10 premiers ayats, ok. Nous lisons toujours pour ne pas faire un étort. 10 premiers ayats, ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Cette ayat-là, il est recommandé qu'on prenne pour dire, surtout dans sa dernière zamana,
quand le monde il approche avec sur la fin et qui Dajjal peut contrôler tout capital. Dajjal a pu contrôler tout capital. Appelle ça bien, mon frère, ma sœur. Et le prophète il recommande pour lire Surah Kahf complètement après Fajr avant Juma. Allah dit Allah pour donner une lumière entre sa vendredi là et l'autre vendredi. Jamais pas avec l'IANI chaque vendredi. Là, vous pouvez lire les restes, ou suivre les, pas nécessaire pour lire ensemble. Mais ban qui voulait, nous pas besoin pour lire ensemble, même ban qui à la maison, dans le pays ou bien en dehors du pays, vous aussi êtes capables de suivre et il y a les faux à la maison. Bismillahirrahmanirrahim. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول
له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما
سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أغيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قالوا قلنا يا ذا القرنين
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا يا ربنا يا خالقنا لك الحمد ولك الشكر للحياة
إلى الجمعة الثالثة في رمضان هذا العام. Ô toi nous ilah, ô toi nous khalik, ô toi nous rab, à toi l'honneur, à toi le remerciement, de nous préserver nous la vie jusqu'à 3e Jum'a, salamila. إلهنا يا ربنا يا خالقنا لك الحمد ولك الشكر لكل نعمة أنعمت بها علينا. À toi l'honneur, à toi le remerciement pour toute bonne faveur qui donne fait à nous, qui nous identifie ou bien qui nous peine connaît aussi. لك الحمد ولك الشكر بالإسلام والإيمان. À toi l'honneur, à toi le remerciement pour faveur islam et iman. وأمة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. À toi l'honneur, à toi le remerciement de nous faire nous venir dans Ummat Habib Muhammad صلى الله عليه وسلم. لك الحمد ولك الشكر بتلاوة سورة الكهف كاملة بعد الفجر قبل الجمعة. À toi l'honneur, à toi le remerciement. Par toute faveur, nous venons compléter lecture sur la Kahf complètement après Fajr avant Jum'a. اللهم تقبل منا شهادتنا، تقبل منا إسلامنا، تقبل منا إيماننا، تقبل منا عباداتنا، تقبل منا صلواتنا وصيامنا. ولا accepter nos shahada, accepter nos islam, accepter nos iman, accepter nos bonnes ibadat, accepter nos bonnes salat, ولا accepter nos siyam. اللهم تقبل منا قيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا ولا accepter nos tilawat, accepter nos qiyam dans Ramadan, accepter nos bonnes tilawat qui nous peut faire et accepter nos bonnes sadaqat, nos zakat. اللهم تقبل منا تلاوة سورة الكهف كاملة ولا accepter nos tilawat pour سورة الكهف complètement. وارزقنا ما وعدتنا على لسان نبيك من فضل تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة بعد الفجر. Et accorde-nous ce qui te promet nous, la langue de ton prophète, concernant faveur qui te donne celui qui lit Surah Kahf après Fajr, jour Jum'a, avant Jum'a. Allahumma arzuqna nuran min Jum'atin ila Jum'a. Oh Allah, accorde-nous la lumière de la prospérité, un vendredi jusqu'à le temps. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ولا أوفيرنا la porte de ton faveur. اللهم افتح لنا أبواب السماء والأرض بركات السماء والأرض ولا أوفير la porte bénédiction les cieux et la terre au nous. إلهنا يا ربنا يا خالقنا أوتن إله أوتن رب أوتن خالق. إنا بإذنك وبمشيئتك نتوب إليك في هذه الساعة وفي هذا المكان. Dans sa place là, dans sa lieu là, nous pouvons repentir envers toi. Oh Allah, tu viens enregistrer tout péché qui nous fait, tu nous témoignes tout, tu nous trouves tout et tu connais tout. Anta Tawwab, c'est toi le pardonneur. ولولا أن هديتنا لما اهتدينا. Et si tu n'as pas amené nous jusqu'à là pour nous demander toi pardon, nous n'avons pas fait ça. أنت الذي منحت لنا الفرصة. C'est toi qui accordes nous l'opportunité. لنتوب pour nous faire توبة. فنحن نتوب إليك من العقل والقلب والنفس. Nous voilà nous repentir par l'esprit, par les cœurs et par l'âme. اللهم اجعل توبتنا توبة نصوحا. فقد أمرتنا بتوبة نصوحا. ولا faire توبة من التوبة sincère. Parce qu'il te commande nous pour faire une توبة sincère. اجعل توبتنا توبة نصوحا. واقبل توبتنا. Fais-nous tawba min tawba sincère et acceptez-nous tawba. وقد أمرتنا بالاستغفار. Donc commande-nous pour demander toi pardon pour faire istighfar. فنستغفرك. Alors nous pouvons faire istighfar. Nous pouvons demander toi pardon. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Et si toi tu pas pardonne nous, tu n'as pas gagné pitié pour nous, nous pouvons pas nous ban pardon. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها
Wallah pardonne tous nos bons péchés. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li awladina. Pardonne-nous madame, pardonne nos enfants. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ummahatina wa li abaina. Wallah pardonne-nous maman, nous papa. Rabbana arhamhuma kama rabbayana saghira. Wallah gagne pitié pour nous maman, papa, comme nous grandis nous depuis nos petits. ربنا ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأمة الإسلام والله pardonne tous ban musulmans ban kina iman parmi ban hommes ban madame pardonne ummat rasul ya akram al akramin Allahumma arhamna warham du'afana. Wallah, gagne pitié pour nous et gagne pitié pour nos faiblesses. Ya man anzalta al-Qur'an wa ja'alta al-Qur'ana nuran. Ô toi qui me fais descendre le Coran et de me faire le Coran une lumière. Faj'alna naqra'u al-Qur'ana kulla yawm. Fais-nous lire le Coran tous les jours. Wa ja'alna na'qilu bil-Qur'an. Fais-nous raisonner le Coran. Wa ja'alna natadabbaru bil-Qur'an. Fais-nous contempler, méditer le Coran. Waj'alna nafhamu al-Quran. Fais-nous comprendre le Coran. Waj'alna na'malu bil-Quran. Fais-nous réagir d'après le Coran. Waj'alna nanshuru al-Quran. Et servis-nous pour propager le Coran. اللهم اجعل القرآن العظيم نورا في أبصارنا وفي أسماعنا ولا في القرآن بنا lumière dans nos yeux, dans nos oreilles نورا في وجوهنا une lumière dans nos visages نورا في قلوبنا في القرآن الشريف بنا lumière dans nos cœurs ونورا في قبورنا et في القرآن الشريف بنا lumière dans nos قبر اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا في الدنيا لا حجة علينا ولا في القرآن الكريم une évidence pour nous l'au-dunya et d'akhirat et pas une évidence contre nous l'au-dunya et d'akhirat إلهنا أنت الحق ô toi nous ilah c'est toi la vérité قلوبنا بين أصبعيك nous bannéguer entre les doigts تقلب القلوب كيف تشاء تتون بالك كما toi t'envie يا محقق الحق يا مقلب القلوب ô toi qui fais la vérité viens la vérité ô toi qui tourne بالك حقق الحق بكلماتك في قلوبنا tourne بالك la vérité réalise la vérité dans nos cœurs وأبطل الباطل بكلماتك من قلوبنا et démolis la fausseté par deux paroles de nos cœurs واجعلنا من المخلصين في قيامنا et fais-nous venir parmi les مخلصين par qui toi te choisir pour être sincère pour toi tout seul مخلصين fais-nous venir يا رب العالمين اللهم أحبنا وارزقنا حبك ولا comptons-nous nous peut supplier toi, comptons-nous, Ya Rab. Accorde-nous ton amour. Wa hubba man yuhibbu. Et l'amour qui compte en toi. Wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Et l'amour de toute action qui pourra rapprocher nous avec de l'amour. Allahumma. Innaka ta'lamu. أننا لا نعلم كيفية حبك والله en vérité te connaît qui nous n'a pas connu comment besoin compte en toi فعلمنا وفقهنا في كيفية حبك alors enseigne-nous et fais-nous comprendre comment besoin compte en toi اللهم اجعل نفسك ورسولك أحب إلى قلوبنا مما سواهما والله fais-toi et que ton Rasoul vienne quelqu'un qui nous l'est plus content que tous les restes إلهنا يا ربنا يا خالقنا بحق تلاوة سورة الكهف بعد الفجر يوم الجمعة في شهر رمضان ولا pour légitimité la lecture سورة Kahf dans Ramadan vendredi après Fajr انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان donne-nous de l'assistance et de l'islam et musulmans de l'assistance partout
Warhamna warham l'islam wal muslimin. Gagne pitié pour nous et gagne pitié pour l'islam et les musulmans. Allahumma a'izzana wa a'izz al-islam wal muslimin. Wallah, donne-nous l'honneur et donne l'islam et les musulmans l'honneur partout pour ceci. Ilahana, ya Rabbana, irham mardana, washfi amrad al-muslimin. Wallah, gagne pitié pour nos bonnes malades et guéris bonnes malades, bonnes musulmans pauvres. Inna nas'aluka ridwaka wa maghfirataka wa jannataka. Inna ya Rabbana nas'aluka ridwaka wa maghfirataka wa jannataka. Nous demandons toi de satisfaction, de pardon et de paradis. Et toi nous maître, nas'aluka ridwaka wa maghfirataka wa jannataka. Wa na'udhu bika min sakhatika ya Rabbana wa ghadabika wa nar. Wa na'udhu bika ya arhamar rahimin. Oh toi qui n'as plus beaucoup pitié, nous demandons toi protection. Min sakhatika wa ghadabika wa nar. Contre sanction, contre colère et contre différents l'enfer. Wa na'udhu bika ya akram al-akramin. Oh toi qui puis générer, nous demandons toi protection. Min sakhatika wa ghadabika wa nar. Ilahana, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna ramadana, taqabbal minna qiyamana. Allahumma ij'alna na'buduka wa la na'budu siwaka. Na'udhu bika min an nushrika bika shay'an wa na'lamu bihi wa nastaghfiruka lima lam na'lam bihi. Ilahana ya Rabbana, كن معنا ولا تكن علينا من أراد بنا سوءا فأرده ومن كادنا فكده في نفسه. Voilà celui qui peut comploter contre nous ou bien contre l'islam, enterre-lui dans ce complot. Allahumma zalzil aqdamahum waqta' dabirahum. Oh Allah, détruis ce plan et fais ce pied trembler. Allahumma anina bihim aja'iba qudratik. Montrez-nous l'étendard de tes capacités, l'étonnement de tes capacités contre ce complot. Oh nous maîtres, amartana bidu'aik, tu nous commandes nous pour demander toi droit, wa nahnu ba'da tilawati suratil Kahf. Nous voilà au vendredi, après la lecture sur la Kahf, pour ton plaisir, nous pouvons profiter de l'occasion pour demander toi. Bi'idhnika wa bimashiyatika, par ta permission et par ta volonté. Allahumma, ij'alna laka dhakkara, waj'alna laka shakkara, waj'alna minal mukhlasin. Fais-nous vivre ban qui tout le temps rappelle-toi, ban qui tout le temps remercie-toi, et ban qui toi te déclare mukhlasin, qui sincère pour toi. Allahumma, ya Rabbal Alamin, Allahumma rzuqna husna al-khitam, Allahumma rzuqna husna al-khitam, Allahumma rzuqna husna al-khitam. بك آمنا وعليك توكلنا. اللهم صل على محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أكرم الأكرمين.